formula functions and start se jeng se have ne start se na ngasi di farak ta ne start se heng jeng se ngasi gi oina ngasa gi formula sing se sine formula de addition gi subtraction gi multiplication gi ko division gi aduga auto sum de si gano si kari bo se functions function the sum gi count the maximum number minimum ko average si bok sing ngasi jeng tho se ko aduga next class the start ko start sida ko gi bar chart have lady pie chart have lady line have lady ko line chart sim hum jeng si ko do hari sing si jeng na ba gi ai huju sida kanu sange LibreOffice ko LibreOffice calculator hadi spreadsheet line mamang da khone yeng gi da si gi ka macha mamam lei sing se cell mamam ni hare natra cell gi address lei cell gi address kadai de ure khone si de ure E11 D9 natra D11 okay aduga sigi baram lei se khona formula bar ha ga ju khangnai ko address bar ko address bar natraga address this that way is in the formula bar ko okay aduda in sida suppose cell sida ina 200 ire next ki cell da muka mo 500 ire ko next ki cell da na 7980 ire khar sauna ko muthang da na 0.0098 hani ire ko sigi mayam sigi fast da koi kano han tawsiba sum tawbugi ko sum tawbuda method ani lei ko auto sum tawbu ama aduga koi isana tawjaba ama yani ko the si kano se kitang sauk tholake aini ibadu unaba si daina first keyboard gi equal to namane मैम ui ko equal to iri se equal to namme adu matung da aina d ga f ka se plus tawge khalase adu d da na nambiro adu matung da plus mu nambiro adu ga f mu nambiro yai ko adu ga enter tawbio masing do si tara man ko d ga f ka edition tawda yari ko myam okay then mathang da kana mu yeng si sigi ai sida phangi ba d f ka gi value ai sida gi amu si e se minus taw si ko so is equal to h lairani minus laire aduga 5 si tar natra then sidana equal to into tawse kana no into 200 ka ko into se star no egadam ni ko star asterisk hai bado d6 ko asterisk aduga 500 ko 500 ki di magi address kano se cell address to log dubni ko cell address ngakta ni sida lak tu sing se loina cell address lore aduga enter tawre ko anu hai riba mayam se pull up natra sida de aina sum taw ge ha ga equal to irani mayam se pull up sum taw ga ide se ko plus ko plus natra plus and the last one j ko adu enter to Smain tar. Ado si mayam ay mga truk ta ori bagi ni bang mi do na tra plus. Si mayam se pulam na formula si naraga na tra auto sum taw badi yada ba yai ka. Sige nang na sige auto sum taw ra kan da lai han ningi ba ay di magi reason answer lai ga daw ba kana cell do adu hana select to biro adu gi matung da sida law sida sigma haida sigi symbol se ko sigi symbol se da click to bio do se sum lai da ko sum se da nam se man question hangi se kadai dai no sum se na se d6 te na k6 pa
D6 ꯇꯩꯅ K6 ꯐꯥꯎ ꯁꯝ ꯇꯧꯍꯟꯕꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯩꯅ ꯑꯦꯟꯇꯔ ꯇꯧꯔꯦ ꯀꯣ ꯄꯨꯂꯞꯀꯤ ꯑꯣꯀꯦ ꯗꯦꯟ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯝꯗꯣ ꯀꯣ ꯁꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯅꯝꯃꯝꯃꯦ ꯑꯗ ꯃꯥꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯈꯛꯇꯪ ꯍꯥꯏꯔꯛꯑꯦ ꯁꯤꯗ L6 ꯈꯛꯇꯪ ꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯤꯗꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀ꯭ꯂꯤꯛ ꯇꯧꯔꯒ ꯁꯥꯡꯗꯣꯛꯍꯟꯕ ꯌꯥꯏꯕ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯅꯪꯅ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯀꯩꯅꯣꯗꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯤꯀ꯭ꯋꯦꯟꯁ ꯅꯥꯏꯅ ꯁꯦꯂꯦꯛ ꯇꯧꯔꯒ ꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯖꯒꯥꯁꯤꯗꯅ ꯑꯩꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯈꯛꯇꯪ ꯈꯜꯂꯦ ꯁꯤꯁꯦ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯐꯥꯎꯗꯪ ꯁꯝ D6 ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯣꯂꯣꯟ H6 ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯏꯔꯤꯕ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯐꯣꯔꯃꯨꯂꯥꯁꯦ ꯃꯊꯛꯇꯁꯨ ꯂꯣꯏ ꯊꯣꯛꯏꯀꯣ ꯁꯤꯗ ꯐꯣꯔꯃꯨꯂꯥ ꯕꯥꯔꯗ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛꯄꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯅꯤꯀꯣ ꯑꯩꯁꯤ ꯀꯣꯄꯤ ꯇꯧꯍꯧꯒꯦ ꯍꯣꯔꯦꯟ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛꯁꯤꯕ ꯌꯦꯡꯁꯤꯕꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯅ ꯑꯦꯟꯇꯔ ꯇꯧꯔꯦ ꯁꯤ ꯇꯥꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯦꯛꯁ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯦꯡꯁꯤ ꯅꯦꯛꯁꯇ ꯁꯤꯗꯩ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯀꯣ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯝꯃꯣ ꯁꯤꯗ ꯑꯩꯅ D ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯤ ꯂꯧꯒꯩꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯩꯅꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯩꯅ ꯁꯤꯗ I Dꯒꯤ ꯖꯒꯥꯁꯤꯗ I ꯂꯧꯔꯣꯕ ꯀꯣ ꯁꯄꯣꯁ I6 ꯇꯒꯤꯅ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ M6 ꯐꯥꯎ ꯁꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛ ꯏꯔꯁꯨ ꯌꯥꯒꯅꯦꯕ ꯀꯣ I6 ꯇꯒꯤꯅ M6 ꯐꯥꯎ ꯀꯣ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯝ ꯇꯧꯕꯒꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯜꯇꯤꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯁꯕꯁꯇ꯭ꯔꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯕꯒꯤꯁꯦ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯁꯤꯗ ꯁꯦꯜꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯇꯧꯕꯗꯤ ꯏꯀ꯭ꯋꯦꯜ ꯇꯨ ꯍꯥꯟꯅ ꯅꯝꯕ ꯀꯥꯎꯕꯤꯒꯅꯨꯀꯣ ꯏꯀ꯭ꯋꯦꯜ ꯇꯨ ꯍꯥꯟꯅ ꯏꯕꯤꯌꯣ ꯅꯪꯅ ꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯁꯕꯁꯇ꯭ꯔꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯅꯤꯡꯉꯦ ꯈꯜꯂꯁꯤ ꯀꯣ ꯀꯗꯥꯏꯗ ꯇꯧꯅꯤꯡꯉꯤꯅꯣ N6 ꯇꯒꯤ ꯃꯥꯏꯅꯁ ꯀꯣ L6 ꯇꯧꯒꯦ ꯈꯜꯂꯁꯤ ꯏꯀ꯭ꯋꯦꯜ ꯇꯨ ꯇꯧꯔꯣꯁꯤ ꯁꯨꯝ ꯇꯥꯔꯛꯑꯅꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯗꯤꯚꯥꯏꯠ ꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯌꯦꯡꯉꯦ ꯑꯦꯗꯤꯁꯟꯁꯨ ꯌꯦꯡꯉꯦ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯇꯤꯟꯁꯤꯟꯕ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯄ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯂꯣꯏ ꯌꯦꯡꯉꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨ ꯗꯤꯚꯥꯏꯠ ꯇꯧꯕꯩꯁꯨ ꯁꯨꯝ ꯌꯦꯡꯕ ꯌꯥꯏꯀꯣ ꯁꯤꯗ ꯏꯀ꯭ꯋꯦꯜ ꯇꯨ ꯂꯧꯔꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤ ꯂꯧꯔꯦ ꯈꯜꯂꯁꯤ divided by okay onare si lawro ko aduga 500 na divide tawthose 496.16 tare region yani ko si bawg da question hangning ba leibro kana question hangning ba leiba sing dum hangbiu ko ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯃꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯦ ꯑꯩꯁꯤꯗ ꯀꯩꯅꯣꯝꯃ ꯁꯦꯝꯃꯛꯀꯦ ꯀꯣ 1 ꯏꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯣꯇꯣ ꯏꯟꯀ꯭ꯔꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧ ꯑꯣꯇꯣ ꯐꯤꯜ ꯇꯧꯍꯟꯕꯒꯤꯗꯣ ꯗꯕꯜ ꯀ꯭ꯂꯤꯛ ꯇꯧꯔꯒꯁꯨ ꯆꯠꯀꯅꯤ ꯁꯣꯝꯗ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯇꯣꯞꯄꯒꯤ ꯀꯂꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯗꯦꯇꯥ ꯌꯥꯎꯔꯗꯤꯀꯣ ꯗꯦꯇꯥ ꯌꯥꯎꯗꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯆꯤꯡꯊꯔꯒ ꯁꯤꯐꯥꯎ ꯂꯧꯔꯒꯦ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ सिगी लेरिबो 1 to 20 से 1 to 21 का सिदाई फर्स्ट एवरेज 1 to 21 की एवरेज यंगसी एवरेज का क्या तारे 11 टाइम अदो 1 to 21 की एवरेज अखोने पुथोके हायगदी फॉर्मूला डायरेक्ट इरेगदी करिनो तौदुसे सिमुथसिका फर्स्ट ऑटो समता यदि मयाम से पुल अप से एड तौगनी नत्रा अदुदो सिसिदा अमुकम कैदौदिनो सिदा लाके इक्वल टू दिस डिवाइड 1 to 21 हाइबने 21 अमुकम डिवाइड तौथोक्सि एवरेज 11 को सुमाइना कोइना आइदि तोंगाना कैलकुलेशन तौगदब कनो सिंगसे साइगी ओके कन सिदा predefined function खरा यावरी का सिना average द नंबर मतमदा नंगना average लौनिंगिबा field सिंग दो cell सिंग दो select तौरे select तौरिबा cell सिंग जे सेमदोक सेमजे लोइ जाय नत्रा
ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯗ average ꯌꯦꯡꯉꯣ average 11 ꯁꯥꯏꯟ ꯇꯥꯔꯦ ꯌꯥꯏꯀꯣ ꯁꯦꯝ ꯁꯥꯏꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯅꯪꯅ minimum ꯀꯣ minimum kya ꯑꯣꯏꯔꯦ 1 to 21 ꯒꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯑꯄꯤꯛꯄ ꯀꯩꯅꯣꯗꯨꯗꯤ 1 ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯒ 1 to 21 ꯒꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ maximum ꯌꯦꯡꯉꯒꯗꯤ 21 ꯇꯥꯔꯅꯤ ꯆꯨꯝꯃꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ 1 to 21 सिगी अतोप्पा कके लेरिबा काउंट 1 दगिना 21 बोगी से काउंट तब हायरगदी 21 याइको स्माइन तौरगा सागी कोइना सम तौबगी एवरेज तौबगी मिनिमम मैक्सिमम एंड काउंट को अतोप्पा कोगी सिलेबस त करम करम पिबनो जेंगसि एवरेज लेरे सम लेरे काउंट लेरे सि पुल अप से यागरि तो addition subtraction multiplication division ko auto sum se sigi sum se ne ko ngasi gi this wide sum loisil lage ma'am aduga kanagumba triple c certificate course ki ko online class downing basingna makha gi whatsapp number sida text tobiro adu like share and subscribe tawbo ko bigano thank you so much